lor khom Susan Singh Rajput thi na chuan thu thar anei zela a then azar intar lang vete ang atira ma ni in ti hlum an ti phota tuna chuan adan adang tanta SSR khesi CBI te kuta hlan anita a BI te hian nu chui na hi an tran ngala he tual thi na hi ma ni in ti hlum ni lovin tual tha na ninge in alangta he thila hi na bial nu hlui ria churin hlel kai ber alani ta zela SSR autopsy report a hian athi hun an ziak lang tlat lote tunge police ta hne na SSR thi thu hril ti te hi rin hlel na te zual tu anita zelani SSR hi professional killer tha ninge yarin na alien tran hle a Bollywood mafia nge Dubai link mafia ti te po rei lote a hriat ani to ang he thila hian film producer Mahesh Bhatt po an ming ari tel tlan mai he khesa hian a big takin Mumbai police an ming chhle maya Mumbai Police, Bihar Police le Enforcement Directorate ten he khesi an chai ngil to a engma tak tak an chui chuak lo tuna chun Supreme Court in SSR khesi CBI kuta ada pum hlum to a Riya Chakraborty in alaka SSR pa ke singan Bihara FIR athelu chu Mumbai Police kuta hlan turin Supreme Court a hian adila Bihara chuan tuma lamtang ka nei don lova dik taka ro rel ani lovang ti in Mumbai lam a khesi transfer dira mase he hinol sak ani a CBI chui turin Supreme Court hian ada fel tangal bokani he khes chui tura Bihar Police Mumbai lam kalte po Srileng chun lamin an lo home quarantine makka engma ti theilawin an lo siamani kha SSR khes kai noi zong zong chu CBI chui turin Supreme Court hian ada fel ta vekani Bihar sarkar hian SSR khesi CBI kuta da ni se ti in sarkar lai puya an thlenna arai to a Maharashtra lamin hei hi an du lo ve thunga Mumbai Police thuna in hom chunga ni awangin Mumbai Police kuta omse an ti ve thung sarkar lai puin CBI kuta he khesi hlan aram ti to nuwa po Maharashtra sarkar lamin khesi an police te kuta turani ti in tan an kho ve de utlata tuna chuan Supreme Court chuan CBI kuta turin ada pumpulum tamaka he khes CBI in achuina konga hian Mumbai Police te hian atul angin an pui turani a he khes chuina konga hian harsat na an siam turani lo anthil lo chui to na a anthil mu chuate po CBI kuta an pevek turani ti in Supreme Court hian thupek asiam zui bok ani Riya Chakraborty ukil chuan dikna hailan hi riadu thu sam ani renga tuna chuan chiang zo ka thu dik chu hailan ani theidon ta ani alo ti ve bok Bollywood star Kankana Ranaut thi Susan Singh Rajput chungchanga milar tong chuang masale chui chian angai ani ti a media lama bultan tu poimo tak ani a SSR khes CBI in an chui tur chu Kankana chuan lom om ati thuwa soya heti rual hian Riya Chakraborty in ni khat chung leka ukil man to hu hang nei tham arwai ngal mai thei chu mak ati thuwa soya Riya hian thiam lo na anei lo ani chuan engwanga criminal lawyer arwai ngal chung chung nge mo ani le ti chu zo na thei ani thu asoi ve bok heti lai hian SSR pa Krishna Kishore Singh chuan afa paro khom tu tur chu amba ani thu puangin afa paro le thil dang reng renga thu nei tu ani thu puanga afa pa in athi ma a abung ru le sumte en kol tura ruat zong zong ta chu afa pa athi ta ka wangin an na tur om to lo ti in SSR chungchanga thil poi mo reng reng chu a hriat puina tel lo chuan engma khoi chat lo tur ti in hriat tirna achu ani August ni som ni khan CBI officer mi som panga te chuan Mumbai an thleng to a an jinga mi panga te chuan August ni som ni atang khan an na tho tur an tang ngala midang zong hi office atana an man tur Defense Research and Development Organization Air Force Guest House Santa Cruz an omani heng CBI mi panga te hian ti tur ran theu anin sem ngala SSR ACM2 Cook Niras thu zolfi turte Deputy Commissioner of Police Bandra Police Station Lamathil Chui Zui turte Sandip Singh statement la turte SSR mobile phone le diary laptop chui chiang turte Riya call le satelve Deputy Commissioner of Police Abhishek Trimukhi statement la turte in an center ani June Riata Riya in SSR in achua sanni khan Mahesh Bhatt nen WhatsApp message a an in biak na apu ruwa chuta an in biak na tanga alan dan chuan Mahesh Bhatt chuan Riya chu SSR in na tanga chuak tur le SSR chu kal san turin adu ni in
message a hian alangani SSR cook dira statement atanga alan dan chuan jun ni som pali SSR thi ni khan sidat le ke dipes le kesaf ina chuan kan oma jinga susan chu ron tho chuakin glass no khat tuiwot in tur min dila tuya in zo chuan ruma muturin akal le a heti lai hian sidat pithani chu ama ruma oma jinga po aron tho tlai le a lunch ai hun to a po susan chu alaron tho lo awangin kan kawa mase min chang silawa arum chu achung lama akal tlat boxia sidat chuan cha bi siam thiam a phone ngala chumi hnu chuan room kong khar chu ti chia in kan lut theita a susan chu silinga chuan alo in khai kan muta ani ti in a soya SSR kha siling fan in ok lum ti in atira khan soi ani a mase a statement a ero silinga in khai ti in a soi to lo thung ani a soi jal na chuan khati lai khan thalak na chang po ka helawa kangai tu ana abing mupa a top vek mai hian ka hria a susan athi ani ti ka hriat khan engma kangai tu theilo ani ati sidat chuan tu ne na tangin emoni phone call adonga susana ruang chu la thaturin antia sidat chuan susana ruang chu ala thla a keile dipes le ke saf chuan susana ruang kha kan khoi velo hrim hriba police lo thlan hun kan ngak to pani ti ina sai Central Forensic Service Laboratory expert ta chuan an na chui thin dan angin SSR chen na ina hian jun ni som palia thil thlen dan le om dan ang chi in khamini a thil thleng kha adikem ti lem chan nen an chui zui don ani SSR thian pa Samuel Hau kip chuan tu vak main kan riat lo thil SSR le mei chedang in kara sai chuaka Kedarnath Kostar Sara Ali Khan le Susan te hi anin mangain anin du ema Sanchiria movie an release ma jong kha chuan po then thei lo khopin anin jong ngeta ma se Sanchiria movie an release nu kha chuan Sara Ali Khan khana then thuta a chan ni bera ka riat chu Bollywood movie mafia te pressure na salutuk ni in ka riati in asoi ve bok hethil hi khovel point ala riat lo thil ani a arukin SSR hian ngai zong alo nei rang ni in alanga hetiang hi thil kalphung dik tak ani chuan abial nu riatan po aril runa thlak vi min rin om SSR postmortem ti tu Dr. Panga te po CBI te thu zo fi ale mabakin an omani thil mak dak mayan mu chua chu SSR ruangan dana Copper Hospital khan area hi mi riat vak lawin alo luta ruang hi alo muwa minute somli panga vel seta oma heta alut live video footage si an nei ani Ria Chakraborty in Susan ruang amu nia akal pui hi Times Now in interview an nei na Ria hian SSR ruang chunga khan sorry babu ti asoi ni in asoi Ria unau pa le Ria nu po SSR ruang khamu tumin an kala mase police ten an phal saklo SSR family lawyer Vikas Singh chuan Ria chu engwanga SSR ruang mu thir nge an ni SSR ruang mu theina dan anei lo hrim hrim anu pui po ani lawa achung te po ani heklo hethil hi Mumbai police te hian an soifia ka phu tani ati tuna chuan India rama nu chui thiam berakan nei ten an boi pui ta boka a mor po an bok thei thuin arin omta hekhesi an nok tu lon ang hle mai Nepal Dhanusadam municipality Dhanusa district sum si chikhat rangka chakrong ang kor nei Indian flag cell tartil chu char ani a pathian biakin an bengal ani Hindu sa kho betu ta chuan Lord Vishnu pian non le na hi sum si ni in an ria chu chu kurma ti in India thon thu mythology a chuan sai thin ani kurma hi India ram le Nepal ram tempula biak thin an ni a Hindu mythology a chuan sum sikor chung ber hi van ang ni in ataksa hi lei ang ani a he khovel chan him tura Lord Vishnu ni phunga an ngai mithiam ta soidanin hetianga sum sikor lo dang lam hi chromatic leucism wang ani a leucism wang hian ramsa te vunrong hi adang lam na sa theile a hetianga genetic mutation wanga vunrong dang lam ramsa te hi petret lama chuan a hral akalin amana to theile a anjong na sa thin hle ani August ni som pariat khan vainau pang unau an ming talan lo chung ko har sa ve takatanga sailian me chiale mi pa ta chuan tunlai hripuya wanga sum har satna awangin Bihara Hindu mandirami vai pathian betutan tholom an pek khom poisa mandira anda chu loru in khotlang hoi tu tele mandira thokten an man chuak le si a an unau hian an sammoi lo taka che kol sakin darkar somni pali chung an kut phuarin thingkunga
an thunga ril tramin engma ei tur pelawin an da ani alem ero naupang ani awangin tarlan aram lo Mizoram angin naupang te hum hal tu pol lamin sakho thila pheichuan o an chu angam lo ani mel le Uttar Pradesh Bethador Balia Sub-Divisional Magistrate Ashok Chowdhury chu August ni somni khan khopui chunga mi pui bazar ho le dor khai ta chu mas pa ngai vu lawa romol vela mai tuam tele lo tuam lo te kholaya mi mu lai na tak tak avo in mol pho takina siama dor hak lai Rajat Charusia le unaw pa asupo dora tanga ko chuakin mi pui ma avuani in tarlanani nidanga po hetia mi kutlaki aching dia riat ani awangin Uttar Pradesh Chief Minister chuan ani na machuana mi pui kutla ka china wangin suspend ani thuwa tar langa atu lang zela achunga dan lekko ani thur thu atar lang bok ani